clear tu le ngai thla tu zong te chi bei vek ule tun tuma hian Myanmar lam kan hoi zok don ani kan hria theuh angin Myanmar tuar chung boina chuan re lam a in zual lam apan zela sipei sarkar le anma ni du lo tu mipui te chu na sazokin anin ep chho tual ani ber mai hengte awang hian US chuan Myanmar rama US embassy ana thok om te chu thok tu poimo le chu zual bik ti lo chu ko ho in Myanmar an chuasan mek zelani Dr. Sasa CRPH ruai tu le sipei sarkarina apai thlak ten UN palayata na an ruat chuan nimin Mars ni somthum le pakhat khan UN Secretary General Antonio Guterres chule kha thonin UN in tlangmi ratlan mek tetana chomdona piturin le an sihim na tura ramri angkan theina na tranpui turin angena UN ho tu pa chuan aranglama Myanmar din mun enfia UN malak na a responsibility to protection R2P kanti kengko turin le dan pui salova sipei te chet na chu International Criminal Court ICC a plut turin angena UN chu R2P dan le ko thuai turin an bei se ani ti lekha a chuan atar lang ani tin CNBC in an kom na a ti hian Dr. Sasa chuan asoi tuna kan boina hi China le Russia hian an ti top theya tuna hian ti top turin ka ngen ngal ani Myanmar hi China le Russia tan hian apoi mo ti an ma ni hian an hrachianga tuna boina hi ati top lo ani chuan an tan chuan khovel laka za chem na turani ati a aram mi pui ajatel rong taka an thi laya Myanmar sipei ho tu ming ong hla an China le Russia dinner party lo nei pui chu thilin me lo le za thlak tak ani ti in Myanmar mi pui te hian an ngai damin an thingil ngai don lo ani nakin loka zelen nakan nei huna chuan General Min on hla le tuna ama thlop tu tetan hian chuan be sei tur om lo a an future bright lo hle ani ati thulom om tak pakhat chu Aung San Suu Kyi adam tha ti hi ani National League for Democracy NLD ho tu nu le State Councillor Aung San Suu Kyi chu kan hriat theuh angin sipei sarkarin February ni khat sang ni lai som ni pakhat atanga an man nu khan achan chin hriat zui tu om talova Myanmar mi pui le khovel ngai ven ron ani a hetia chen chin re wang nu hian nimin ni som thum le pakhat March chhun khan ni pi do khopuya ama chen na ina au gil tenen meeting an neya e meeting hi mai chana ni lovin virtual meeting kan ti ang chi kha ani a minute som thum an nei puya chu chi hrisel na le adin mun chungai tu om ani lo an ti a alom om hle ani chuti rualin Aung San Suu Kyi chu e ruk thu buai tham na la le dan phat luwa mobile radio set te local ru apu in case rip angreng tak an pe a chu mi konga ama pui tur le kota adin mun choi sak turin ukil paruk arwat ani he thu hi ukil team ho tu min so le khingmong zo ten an soi ti in Asia ni ke Japan chanchin bu chuan aziak ani then khat chuan Aung San Suu Kyi hi insane jail a anda angin an soya ma se ama chen na in ni pi do khopuya khung be in om zok ani thilom om le lim om tak pakhat le chu Burma sipai police pali an man ti hi ani nimin chanulam khan DVB TV news soidanin ta han khobula Myanmar sipai do tu pol Revolutionary Army in ti te om hun khona huna kardum pakhata mi pali chuangin an vakala mi puite chuan ring hlin an lo mana an handop nu chuan police uniform halo civil mi anga in chei an lo nireng mai ti an motor le documents atang te chuan an chuak ta a an lo man ta ngal ani ti chuan chung police mi pali an man te chu rengin rem hretakin police hovin civil mi an man te nen in thleng puya an soma ma se he thuziak lai hi chuan an la in rem thei lo ani sipele police lam te chuan an mi le sa mi pali an man te hi asirukla a chan chuak tura tho chu an tum ni in an soi pray for Myanmar city larin omale ma siama